بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly musulman bir tuğanlar, Allah Teala barınızdan razı olsun. Biz ötkönki sabagыбызды ulay Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun ömür bayanına toktolup bir mezgileye gelip bir jerge gelip Abdullah ibn Mas'ud jönündө Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkan sözüne toktolgan ekanmiz. Emne degen "Huzu al-Qur'ana min arba'atin." Kur'an'da öğrenem desenger, Kur'an'da kanday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşkönдөй Kur'an'da öğrenem desenger, 4 adamdan algıla dedi. Oşonun birösü İbn Ummu Abd, Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu. فَبَدَأَ bihi dedi. Başkaça aytkanda Kur'an düşkönden başlap İmam Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Peygamberimizden Kur'an'da öğrengen. Ve Muad ibn Cebel ve Ubey ibn Ka'b ve Salim Mevla Abi Huzeyfe radıyallahu anhu. Şul jereye gelip toktogan ekanmiz. Andan burada janagı Abdullah ibn Mas'ud'un Kur'an'da emne sebepten Osman radıyallahu anhu'nun mezgilinde örtte ölüşü boyunca söylegenbiz. Hem bugün şonu ulantып ele Abdullah ibn Mas'ud'un dağı artıkçılıkları boyunca söz kılabız. An Qatadata anna Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu rufi'a raculun qatala raculan. İmam Qatada bu çok tabi'inlerden şul rivayatı bizge rivayat kılıp aytat. Umar ibn Khattab radıyallahu anhu halife olup turgan mezgilde bir adamdın sotluk işi Umar ibn Khattab'a kötörüptür. Bir adam bir kılmış kılıptır, oşonu Umar ibn Khattab'a kötörüptür. Al kişi bir adamdı öldürüp koyuptur. Qatala raculun qatala raculan, bir adamdı öldürüp koyuptur. Faca'a awliya'ul maqtul. Emi oşo adamdı ölgön adam taraf, başkaça maktula, öldürülgön taraftan avliya tuğanları gelip Umar ibn Khattab'a ne arızlanıp geldir. Alardan o kad afa ahduhum. Oşuların arasından birisi avliya degende mi tuğanları o da ağası var, inisi var, balası var, inisi var degende bardığı Cenab-ı Peygamber ağasınca tuğanını öldürüp koyan adamdan öç alıyor Umar ibn Khattab'a gelgende. Arasından birisi men keçirdim dediler. Sebebi bu şol öç alı birini öldürüp kandı şonun öç alı da egerde o şol öç alı atkan adamlar tuğanları biz keçik dese keçip saraşat. Geçirip sarat. Men özüm görmedim, biroq Makkatul Mukarramada anan Madinetul Munawwarada şunday işler köp boldu, biz uqtuk o şerde okup жүрüp. Ölüm cezası verilgen, ayrıca ölüm cezası verilgende atayın elin astına alıp çıkıp baş alınat. Жүрөгүң barlar barıp görürsün. Anan bizge oşoganda şu havardı uğu ile korku veresin boldu. Kebirki özüm bizden Kırgız ballardan kebirki barıp men görem, şunday okumuşum men de barıp 2 juma 3 juma tamağı çalbay kalan. Korku korunanç. Kusup. Barıla başın kılıç menle çağ olat. Onun ошондой авалдарда баягы өкүм чыккан, ага башын алыш керек болгон. Баргандан кийин жана тууганы, атасы көрүп, бечара чөгөлөп турат. Тиги баш алгыч кылычын кайра, бакырын келгенде бора оруп кетип эмне дейт? Эми кечирдим ошо. Майлем хисабухум алаллах. Аллах Таала өзүнүн эсебин алсын деп кечирип салат. Ошентип жанагы өлгөн адамдын туугандары чогулуп келгенде вакад афа ahaduhum. Alardan birisi hemen keçimdedir. Boldu. Degende mesele olup kaldı. Köpçülük var. Aların içinden biri keçip saldı. Hüküm kanday olur demek. Eğer de biriyle keçip salsa kanday olur. Faqala Umar ibn Mas'ud. Canında oturgan Abdullah ibn Mas'ud Umar ibn Khattab'ın canında oturgan. Sebebi biz aytkanımız Abdullah ibn Mas'ud Kufaga jiberilek mezgilde Umar ibn Khattab'ın aslında şurada olgan, kengeşçisi olgan. Her bir meselede fatvanı kengeşip durgan. Şunçalık ilimi
күчтүү болгондуктан пайгамбарыбыздын илимин төкпөстөн, чачпастан алган инсан. Эмес Умар ибн Хаттаб ким? Умар ибн Хаттаб. Эч кимге муктаждыгы жок. Ал кишинин өзүнүн дуасы менен аяттар түшкөн киши да. Хижаб Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун дуасынын негизинде парыз болуп аят түшкөн. Арактын маселеси жана башка маселелерде ал киши ушундай киши шайтан Умар ибн Хаттаб бир көчөдөн кетсе шайтан наркы көчөдөн кеткен. Ошол киши Абдулла ибн Мас'уд менен кеңешип маселе алды. Ошондуктан качан Куфаны Саад ибн Аби Ваккас радиаллаху анху ачып, Куфа деген шаар курулгандан кийин бизге муаллим жөнөт дегенде эмне деди Умар ибн Хаттаб? Асарту ибн Абд ала нафси. Абдулла ибн Мас'удту мен өзүм муктаж болушум силерге жөнөттүм я ахла Куфа пайдаланып калла деген. Себеби Умар ибн Хаттаб ар бир маселесинде Абдулла ибн Мас'удтан сурап турган. Абдулла ибн Мас'уд дагы мен болуп калдым. Төкө маселени мен чечем. Азыр бизде кээде помощниктер эле ишти бүтүрүп коёрот го чоң жагынанчы. Тияка жеткизбей эле. Ошондой болуп биз болуп калдык, эми биягын өзүбүз чече беребиз дебей. Абдулла ибн Мас'удтун айткан сөзү бар. Качан бир менин сөзүм Умар ибн Хаттабга каршы келе турганбыз, мен сөзүмөн кайттым, болду биз. Умар ибн Хаттабдын сөзү сөз дейт. Канча маселеде фатва берген Абдулла ибн Мас'уд. Умар ибн Хаттаб анын каршысына фатва бергенин кабары келип калса, дароо фатвасын аркага кайтарган. Умар ибн Хаттаб бул пайгамбарыбыз ачыктан ачык күбөлүк берген. Башка сахабалар субханалла пайгамбарыбыз укмуш инсан болгон экен да. Мен ошол пайгамбарыбыздын сыпатын ачыктан ачык чубак ажыдан көрдүм да. Мындай бар башка сыпатты, бирок чубак ажыдан ошол пайгамбарыбыздын ушул сыпатын мындай тегиз көрдүм да. Эгерде муну пайгамбарыбыз бул киши менен сүйлөшсө, бул ойлойт да эң жакын пайгамбарыбызга менмин деп ойлойт. Бул инсан менен сүйлөсө бул адам ойлойт да пайгамбарыбыз мени эң жакын, менден өткөн жакын адамы жок дейт. Пайгамбар сахабалардын бардыгы ошондой мамиле кылган. Ошого муну жамааттагы бизден дейт эле. Чоң ажыны ол жамааттагы бизден дейт болчу. Себеби бардыгына бирдей мамиле кылат. Бардыгынын башын бириктирүүнү каалайт. Бардыгына мусулман бир тууган катары каалайт. Азыр биз кээ бир нерселерди тарбия иретинде сүйлөсөк, адамдар бул даваттын душманы экен, бул адеп башардын душманы экен деп сөз чыгаргандар бар да. Жок, биз тарбия иретинде айтабыз. Өткөнкү сабагыбызда ошол жанагы бирөө келип мага ошентип жаман сөздөрдү сүйлөп, силер мамлекет тарабынан гаш тыйылып атканда индебей турган кыяматта силер жооп бересиңер дегенде ошо айттым да. Сен дават жакшы, эми ушундай болду. Эми башка услуп көтөрүлүп болду, эми эмне кылайлы? Мамлекет менен согушасыңбы? Эмне кыласың? Болду, мамлекеттин коопсуздугу үчүн бул эшикти кылатуу деген жабылды, башкасын өтөбүз, болду, бисмилла. Деп ошону түшүндүрүп берип, Абчукур устаздын даватын десең, эми сүйлөгөн укмуш эми. Силер пайгамбардын жолун жокко чыгарып атасың сен. Интернет кафырлардыкы ушу интернет менен жайылтышты сен дават деп атасың. Жок, андай мааниде эмес. Азыр мына жол жабылып калды, кийинки жолго өтөлү деген сөз. Интернет менен деле илим бере бер. Чубак ажы болгондун бирден бир себеби ошол мына соцсеттен сабакты көп айтканды. Болбосо дамла бир мечитте отуруп алып, бир медреседе отурса ким сүйлөсө ошол чубакты эчкимдер тааныбай өлүп кетмек. Анын сөзү эчкимге жетпек. Ошол мааниде айтып атабыз биз. Мына пайгамбардын жолу, аны тыйыш керек дагы, муну кылыш керек деген жокпуз. Кайсы нерсе менен шариаттын дини жете турган болсо ошо. Ошондо эми биз жамааттардын арасына кээ бир тарбиялык сөздөрдү айтабыз да. Мындай бололу, бардыгыбыз эле мусулман бир тууганбыз десең, душман көрбөшү керек. Ошо чубак устаз дагы айтканда ар бир жамаатка же ар бир адамга айтканда ошонун көңүлүн карап жакшы сөз сүйлөгөн. Бирок ошол эле мезгилде мындай болгула деп аларды дагы айткан. Түрктөрдү мактаган, түрктөр машалла сонун, Аллахым разы болсун. Анан кийин кайра туура эмес фатва берип атса айткан, силер аралашпагыла. Сен Түркияга бар өзүң ишиң Кыргызстандын фатвасына аралашпа деген.
Даватчыларды мактаган, даватчылар машыга дават болбосо бизге дин жетпейт эле. Ким даватты жаман деген болсо анда иш чатак болот деп пайгамбар чогага айтып туруп, кайра даватчыларды ушкан, ey акмактар, имамдарды укпасаңар көргүлүктү көрөсүңөр. Устаздарды урматтагыла, мечиттин урматын кылгыла, алымдардын урматын кылгыла деп ягында айткан. Ар бир нерсени айтканда эки жагын караш керек. Өзүнө ылайык гана сөздү алып калган ыргыт биздин дават боюнча айткан жакшы сөздөрүбүз деле бар да. Чечип ийесиңер ушу бардыгында, ушу болду. Бир сөз менен эле. Демек, ар бир нерсени угулуп атканда тарбия иретинде айтылыш керек. Бир нерсени айтып атсак, биз душман болгода эмне, биз ким? Айтан деген маселебиз жамааттарга, адамдарга мамиле кылганда тарбиялык жагын айтабыз, кыйшыйып кетип атса, аны оңдоо жолун дагы айтабыз. Себеби ошо биздин улуттук мусулман катары миллетибиз, насихат катары. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху дагы пайгамбарыбыз дагы сахабалардын ар бирине кайрылганда өзүнүн артыкчылыгын берген да. Абдулла ибн Мас'удту мактаганда ойлойсуң, бул сахабалардын арасында Абдулла ибн Мас'удга жеткен эч ким жок экен дейсиң. Абу Бакырга жөнүндө сүйлөгөндө Абу Бакырдай адам жок экен дейсиң. Умар ибн Хаттаб жана пайгамбар сүйлөгөндө бул Умар ушул эң ушу исламды ушу түшүнбөсө башка эч ким түшүнбөйт экен дейсиң. Демек, ар бир адамга бирдей мындай жакшы мамиле кылына бериш керек. Ар ким ошол айтылган сөздүн тарбиялык жагын ала бериш керек. Мен Чубак ажыдан ошол таптым дегеним бардык жамаат, бардык адамдарга, бардык инсандарга укмуш. Ошон үчүн азыр уксаң, любой эле айтат да, мен Чубак ажы менен дос болушум дейт. Көп. Ал бардыгы менен ошондой мамиле кылган. Аллахым ыраазы болсун. Анан урушкан дагы абалдар бар. Ошон үчүн эми биз бир тууганбыз. Анан анча-мынча сын пикир айтса, аны чычалап душман кылбаш керек, Абдулла ибн Мас'уд эмне себептен өзүнүн фатвасын аркага кайтарган десе, Абу Бакыр, Абдулла ибн Мас'уд, Абу Бакыр, Умар, Усман, Али боюнча пайгамбарыбыздын өзүнчө хас бир хадиси бар да. Суннати ва суннату хулафа рашидин ал-махдиин. Менден кийин мен сүннөтүм ала, мен эмне 4 хулафа рашидиндердин сүннөтүн ала деген. Алар ким десе, Абу Бакыр, Умар, Усман, Али. Анын артыкчылыгы бар. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхуга келгенде эмне деди? Ким Куранды үйрөнөм десе, Абдулла ибн Мас'удтан үйрөнсүн мынакей деди. Мен эмнени үйрөткөн болсом, ушу Абдулла ибн Мас'удга үйрөттүм деди. Ар бир сахабанын өзүнүн артыкчылыгы бар. Сахабалар, мен укмуш болуп кеттим, пайгамбарыбыз мени эле мактады деп калгандарын жокко чыгарган эмес. Абдулла ибн Мас'уд өзүнүн ордун билген. Абу Бакыр, Умар ибн Хаттаб да өзүнүн ордун билген. Жо мен пайгамбарыбыз мен укмуш немеде кылган Абдулла ибн Мас'удга кыш сен сүйлө, мен чечем бардым деген жок да. Маселеде Абдулла ибн Мас'удтан фатва сураган. Абдулла ибн Мас'уд болсо Умар ибн Хаттабга каршы келген фатвасын алган. Эми шундай болушу керек да мусулмандарчы. Бири-бирибиз менен жамаат болобузбу, жөнөкөй инсан болобузбу? Мына ушундай мааниде болсо анан ошо дүйнөгө, Орто Азияга динди таркатабыз да. Анан душмандашып, сен минтип койдуң, өткөндө мындай болдуң. Эми жанагы интернетте кээ бир адамдар боюнча ылайык эмес сөздөр сүйлөнөт да. Мусулман, сен ар бир жазган нерсеңди Аллах көрүп турат, эртең жооп бересиң. Андан кийин башка жак көрүп турат. Эмне кыласың? Өзүң көр казып. Жакшы сүйлө, болбосо оозуңду жап деген пайгамбардын жакшы хадиси бар. Жакшы сүйлөйлү, болбосо күтүп турайлы иншалла. Андан да жакшысы болот. Лау шаккартум таъзиданнакум. Эгер шүгүр кылсаңар, шүгүрлө кылып тургула дагы арттырып бересиң. Жанында Абдулла ибн Мас'уд турган экен, Умар ибн Хаттабтын. Не дейсиң деди, жооп бер деди. 5-6 жанагы өлгөн адам тууганы келген, бирөөсү кечибийди, калгандар турат. Неде фатва бересиң деди. Фaqala ибн Мас'уд радиаллаху анху ара аннаху qad uhriza min al-qatl. Мен көрүп атам, ушу мендеги бар далилдер менен мына азыр башы алынайын деп аткан адам кутулду башы алынып. Кеч деди. فضرب على كتفه وقال كنيف ملئ علما. كنيف деген риwayatта бар, каниф деген риwayat.
Umar ibn Hattab radıyallahu anhu Abdullah Mas'ud'un jelkesine taptadı. Dağım ne dedi? Kenifun muliya ilman. Kenif degen nerse bir vi'a, idiş deysiz, bir orun deysiz, bir neseni, bağlı neseni saktay turgan neseni aytılgan. Kuneyf dese erkiletip aytayotgan bolat, kanif dese tüzden tüz aytayotgan. Muna uşunday bir insan dedi Abdullah Mas'ud. Bul ilim menen tolgon adam dedi. Bergen joğun gördüңөр, bu ilim menen tolgon bunun. Umar ibn Hattab Abdullah Mas'ud'u muna uşunday dep sıfatladı. Bu hadiste İmam Tabarani Mu'camul Kabir kitabında, İmam Haythami Mecmu'uz Zawaid'de dedi ravahu Tabarani ve rijaluhu rijalus sahih. Bunu İmam Tabarani rivayet kılgan, rijaluhu rijalus sahih, başkaça aytganda sahih rivayette dedi. Bura bu jerdegi öykülerde men erten videoda okup kiçin arjak berjagынан izlep eптеп teşhis izlegендер dagы бар da. Qatada Umar ibn Hattab'tan uqqan emes ko. Qatada tabi'in. Umar ibn Hattab sahaba. An Qatada anna Umar da odat ökönün ortasına baylanış emes degem kişi hadis okup kalsa şentip kalbasın da. Qatada jana başkalar ne irsal men rivayet kılgana ortada adamlar taşta öyle Umar ibn Hattab'tan rivayet kılıvergen el-mursalu hujjatun indana. Mursal hadis bizde delil katarı. Bizde Maliki mazhabda, Ahmed ibn Hanbal'da, jana başka Thawri, başka alimlarda ne? Mursal hadis delil katarı kollarlar. Hem giyin bir nese dese şuğa. Hem garanzem. Bu rivayet hadis kitabındaki rivayet. Hanafi mazhabda sizler Abdullah ibn Mas'ud terçiviz deysinler. Sizlerde qanday da fatva verilgen? Eğer de bir adamlar geçip salgan bolsa, bu adamlar valisi köp bolsa, birisi geçse, fiqhin adam ne de fatva veresin? Şunu izleyip oturup taptı mı? Bizde Multaqal Abhur degen öte ulkan kitap var. Hanafi mazhabda mu'tamad kitap. Oşonun Durrul Muntaqa fi Şerhil Multaqa degen İmam Haskafi'den şu yazgan şarhı var. Bu öte son kitap. Былтыр acılı umraga barganda alıp kelgem. Maşallah öte son kitap. Multaqal Abhur'a berilgen şarh. Haskafi bul jana İbn Abidin de aytып жүрөт, şonun ustazı bolat. Durrul Muhtar degen kitapты İmam Haskafi şol Tanwirul Absar degen kitapga şarh yazgan İmam Tumurtaşi ekan. Andan keyin gelip İbn Abidin aga gelip haşiye yazgan ustazının kitabına. Anan haşiyat İbn Abidin'e kırıp yazdı o kişi. O kişi bu kadar şarh yazgan. Ha? Haskafi. O Multaqal Abhur'da aytat ve yasqutul qisas. Qisas ölçalı yerde düşüp kalat bir mevti katil. Jana öldürgen adam ölüp kala turgan bolsa boldu. Agalarından ninilerden surayız. Öldü janağı. Cinayet kılgan kişi ölüp kalsa boldu. Anda baldarından, tuğandarından ölçü alınbaydı deydi. Ve bi'aful awliya deydi. Andan keyin özünün tuğandarı keçip jasaldağı awliya dep ne deydi? Köpçülük bilen geledi. Demek ölgön adamdın tuğandarı keçse aldağı ölçü alı düşöt deydi. Degende İmam Haskafi şonu şartap Aw ahadihim de. Alardan awliyanın birisi keçse dağı boldu. Ölçü alı düşüp kalat. Bir de bir adam geçip saldı o. Abdullah ibn Mas'ud ne dedi? Diye kurtuldu dedi. Oşoğu Hanafi mazhabdağı şul Abdullah ibn Mas'ud'un fatvasının negizinde verilgen mesele. Demek Abdullah ibn Mas'ud'un sözleri, fatvaları biz Hanafi mazhabının içinde kitap. Men her bir meselenin Abdullah ibn Mas'ud'un aytkan her bir meselesin Hanafi mazhabının kitabının içinden taap bergenge mümkünçülüğüm var da prosta. Oşonta oturbaylı Abu Hanifa'nın mazhabı tüzgön erecesi sahabalardan sözlerine negizdelgen. Buna ki hazır görgözdük. Aw ahadihim jalardan birösüyle geçken bolsa boldu tigi.
Öç aluvchunun moyundan düşöt dagı tigi öldüröйүн деп atkан adam öldürülbey kalat dedi. Bu rivayet. Bu hadis kitabının içindeki rivayet. Bu bizim fiqhin içindeki erece. Demek Abdullah ibn Mas'ud'un fatvasını Hanafiler tüzden tüz alğanı. Andan keyin qala Şa'bi. İmam Şa'bi degen bu şul tabiinlerden bolup Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdlerinden bolot. Bu kişi Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdlerinden 100. hicratın 100. yılı bu dünya ötken. Oşon ne deptir? Ma kana min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem afqahu sahiban min Abdullah ibn Mas'ud. Min Abdullah ibn Mas'udin. Şa'bi aytıptır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalarının arasına en fakihirek sahabası görgön jok mu? Bu ne? En fakihi ilimdi Abdullah ibn Mas'ud dedi. Bu tabiinden Abdullah ibn Mas'ud'a bergen münözlemesi. Qala İbrahimut Teymi. İbrahim Teymi de bu tabiinlerden bolgan alim. Kana fina 60 şeyhan min ashabi Abdillah. Em qarans taqsir. Abdullah ibn Mas'ud Peygamberimizin şakirti oldu. Oşondan ilimde alıp gelip Kufa eline öğretti. Emi İbrahim Teymi aytat, bizdin aramızda Abdullah ibn Mas'ud'un şakirtleri 60 adam şeyhlik dereceye jetken deydi. 60 şeyh. 60 şeyh. Misal üçün bizde Kırgızstanda bir 20 şeyh var desem, bir komentar yazıp koydur. Kırgızstanda alim yok depçi. Janağı qoşuna kaçan jugundu kuyup berет ekende ошо сыртты карап отуруп ошактан эмне дейт экенде. Өзүңүздүн алымдарыңызды барктабасаң, ошолордун кадырына жетпесең, өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт дей эле ошондо. Өзүңдүн устаздарыңды, өзүңдүн алымдарыңды баалабасаң, кор болосуң. Анан дагы ошол илимдин өзүнүн акысын берип албагандыгы да о сырттагы арабтардын фатвасы Кыргызстанга жүрбөйт ал. Ар бир жердин өзүнүн алымдары жооп беришке, өзүнүн үрп адатына карап, өзүнүн абалына карап. Demek kana fina 60 şeyhan min ashabi. Abdullah ibn Mas'ud'un şu İbrahim Teymi'nin aytısı boyunca 60 şeyh bolot. Demek şakirtler dayınıgan eken Abdullah ibn Mas'ud Kufa'da. Bunu İmam Şirazi özünün Tabaqatul Fuqaha kitabının 1. tomunun 88. betinde aytdı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun fazileti boyunca negizi eğer Kutubu Sitta jana başka hadis kitapların qarasa öte köp. Anı bardığın bul jerge alıp gelip takır mümkün emes. Hem anı bir ошол ilimin bir faziletlerini ayttık. Kufa eline kanday ilim jagынан tasir bergenini ayttık. İbn Mas'ud radıyallahu anhu oşo ahlu Kufa elin fakih fiqh bilen suvargan en ulu sahabalardan birisi oldu. Alarga Kur'an öğretti, hadis öğretti. Oşol Abdullah ibn Mas'ud Kufa kurulganda bargan bolsa Osman radıyallahu anhu'nun halifalığının akırına çeyin şol jerde ne kıldı? İlim berdi. Radıyallahu anhu. Emi Osman radıyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud hicratın 32. yılında bu dünyadan ötmüş. Takriben 653-654 miladida ki Medine'ye varıp ölgönden keyin İmam Osman radıyallahu anhu cenazasını öldürüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin 23 yıl elge hizmet kılgan ilim veriyor. Şunday Abdullah ibn Mas'ud ha. Çındığında Abdullah ibn Mas'ud'un hizmeti menen Kufa'da Kurra hadis Kur'an'da okugan alimde Kurralardı payda kıldı. Oşon üçün jana Kurra sab'a var mı? 7 kıraatçılar. 4'ösü Kufa'dan. 3'ü Basra'dan mı?
Бардыгы Ирактан болду. Эгер мен адашпасам. Жанагы 7 кыраатты айтып атпайбызбы? 4-өсү Куфадан, 3-өө Басрадан. Ким даярдаган аны? Абдулла ибн Масуд даярдаган. Фукахалар Куфадагы, мухаддистер бардыгы ошол Абдулла ибн Масуддун илиминин негизинде. İmam Zeyla'i rahmetullahi aleyhi özünün Nasbur Raya degen kitabında aytat. Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri 4000'ge jakın bolgan deydi. Kufada. Hem şagirdleri degen okugan emas, Abdullah ibn Mas'ud'un ilimini alıp Abdullah ibn Mas'ud'un ilimin tarqatam degenlerden. Anan kantip Kufada hadis bolbay kalat, hadis yok, ilim yok dese men taң kalam şu adamlara. Ali radıyallahu anhu keyin Abdullah ibn Mas'ud bu dünyanın ötkönden keyin halifalıkты Kufaga göçürdü aytkanбыз. Emnege Kufaga göçürdü, Madinadan emnege Kufaga göçürdü, kayra ayttık, da aytabыз. Emne sebepten Kufaga Madinadan halifalıkты göçürdü. Başkaça aytkanda borbordu Madinadan Kufaga göçürdü. Sebebi Madinede hiç kim kalan emas. Oşon üçün İmam Kuduri'nin sözünü aytıp жүрөбүз Tecrid'de. Malikiler men talaşıp atkanda Kufaga bargan sahabalar Madinada kalan sahabalardan köbürök dedi. Anın kimdi maksat kılınat atat? Alım sahabalar, mujtahid, mutlak jana fatva bere turgan ilimli sahabalarda aytıldı. Oşogo anan keyin hiç kim kalmadı. Alımdın bardığı, kurralardın bardığı Kufada bolgondan keyin, andan dagı Osman radıyallahu anhu şehit bolgondan keyin, anın koldoочулардын köpçülügü Kufada bolgon. Andan şol jaka borbordu. Kufa halifalıkты Kufaga barganda ne degen? Kufa elinin ilimin görüp durup ne Allah Taala özünün rahmatını alsın Abdullah ibn Mas'ud'u qad mala hadhihi al-qaryata ilman degen. Abdullah ibn Mas'ud'dan Allah razı olsun 38. yılı ötüp ketdi. 35. yılı Ali ibn Abi Talib Kufaga halifa olup bardı. Barıp durup eldi görüp ne dedi? Rahimallah. Allah Taala öz mehrimini alsın. İbn Ummu Abd Abdullah ibn Mas'ud'u qad mala'a hadhihi al-qarya. Mala'a degen bir nesege tolturgan aytadi. Munovu şahardı ilimge tolturup dedi. Anan qanti al Kufada hadis çok bolup kalat da Abu Hanife bilbey kalat da. Anda Ali ibn Abi Talib jalgın aytты. Qanti aytat anda ilim yok bolsa Ali ibn Abi Talib barıp aytыш керек эле да бул жерде эчтеке жок экен го. Hadis эчтеке билбейт экенсиңер o buyakta. Madinada көп эле deyиш керек эле да. Ne dedi? Bul şahardı ilimge tolturuptu dedi. Bul жерге ilim batpay kalıptı dedi. Oşonda aytat Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri Ali ibn Abi Talib'ti tosup çıkkanda boş yer kalbay kalan eкен. Şagirdlerle. Ve karapayım adamlar emas. Şagirdler, ilimli adamlar halifa geledi tosup çıkkanda seddel ufuk dedi. Hiç yol görünmey kalan. Anan oşonu görüp durup anan oşo ilimliler çıkkanın görüp durup anam ne dedi? Ha bul şahardı ilimge toldurupsun dedi. Karapayım adamlar çıksa adamlarga adep ahlakты үйrөtүшsүn dese makul olmakta. Sebep көп adamlar urmat sıyğılıp çıktı depçi. Al жерге жалаң alımlar çıkkanın görüp durup anam ne? Bul жерге. Bul olsa Ali ibn Abi Talib Kufaga barganda mitip eldi karap durup ilim көп ekenini kantip biledi? İlim mitip görünө turgan nerse emas da. Ayedeki alımdardın çıkkanın görüp anan bağ verirdi da. Şunça alım çıkıp kalsa bul şahardı Abdullah ibn Mas'ud ilimge tolduruptu dep. Oşol жерden tarbiyalangan Abu Hanife anan şul Hanafi mazhabın erejege salgan. Oşol jerdeki ilimdi ele erejege salıp koygan. Özüne bir narsa alып köbeydi. İstigat kılsa mümkün Gevurki sahabanın sözünü alıp, gevurki sahabanın sözünü taştap, ayatları tercih kılganlığına avalları bolbosa, başka çaktan Abu Hanife özünün can nesap kegen çok. Bardığı ilimdin kaidanın negizinde. Demek Kufada ilim yok, hadis çok degenler Ali radıyallahu anh'unu jalgançıga çıgarır korkunç var. Oylanıp koysun ha.
Ali ilim толуп тур десе, sen ilim жок десең кандай болот? Said ibn Jubayr. Said ibn Jubayr radıyallahu anhu bu kişi ilim menen bunday bir takvalık menen belgili bolgan. Bu Hajjaj ibn Yusuf el-Thaqafi'de mezgilinde şehit bolgan. Oşoga karşı çıkıp bir bid'a günölөрдү kaytarganlığı üçün ölgön tabiinlerden. Said ibn Jubayr aytat radıyallahu anhu. Kana ashabu Abdullah suruj hadhihi al-qarya. Bul Said ibn Jubayr iki jaktın ilimdüsü olgan. Madina'nda ilimini algan, Kufa'nda ilimini algan. Oşon üçün daim aytat. Kufa'da da жүрген, Madina'da da жүрген. İki jaktın ilimini algan adam. Oşom ne deydi? Abdullah ibn Mas'ud'un şakirtleri deydi. Oşonun ilim algan şakirtleri suruj hadhihi al-qarya. Hem qariyada özü ayrı aytılınat. Biroq Kufa şaharın qariyada aytып qo'ygan. Ummul Qura deb Makka'nda qariya ayıl deb qo'ydi. Biroq şahar ma'nosida. Ha? Bunu şahardın çıraqtары Abdullah ibn Mas'ud'un şakirtleri. Çıraq degende emne o'tib, jarıq bolup turabı. Abdullah ibn Mas'ud'un şakirtleri ketip atsa, jol jarıq bolsun deb. İlimde jol görözgө turgan insanlar bolgondugu üçün şunday bağlanıp atadi. Bu ne? Kinaya menen, majaz menen. Hı? Ne dedi? Abdullah ibn Mas'ud'un şakirtleri Kufa'da yol görüp turgan adamlar hidayatga başlay turgan hadisin hadisdey, tafsirin tafsirdey, qiraatı aytip berip elder turga jolgo başlay turgan şakirtler boldu. Bunu kim aytadi? Said ibn Jubayr radıyallahu anhu aytadi. Emi oşol Abdullah ibn Mas'ud özünün şakirtlerini hem ilimdi bolgondan keyin al ilimdi özünün şakirtlerine öğretti da. Oşonu Abdullah ibn Mas'ud'un aytkan sözün daim kaytarıp жүрөбүz. Murdağı sabaklarda aytılıngan dağı aytabız, kеңirирээк kılıpçı. Abdullah ibn Mas'ud'a aytkan, Alqamaga aytkan Abdullah ibn Mas'ud, Alqamat ibn Qays an-Nakhai degen Kufa'dagı en Abdullah ibn Mas'ud'un işengen şakirtine. Men emneni paygambardan үйрөнгөн болсом Alqamaga үйрөттүm dedi. Bizge kimdi taşladın, özüңөн kendisi Alqamat ibn Qays taşladım, al onu şu. Alqamadan İbrahim Nakhai, Hammad ibn Abi Süleyman ilim aldı, ondan Abu Hanifa'nı aldı. Çinciriğiz baylanu. İlimde çinciriğiz baylanu peygamberimizge. Oşol Abdullah ibn Mas'ud'un ilimde ökendigine bir Alqamat ibn Qays'in ilimde ökendigine Alqama radıyallahu anhu rivayet kılaytat. Biz Abdullah ibn Mas'ud'un aslında söyleşip oturadık. Habbab degen bir sahaba kolunu altın şakik tağıp alıp bizge girip geldi. Sahaba altın şakik tağın olar. Faqala Habbab aytıptı, "Munu sen janında turgan şakirtlerin bardığı sen bilgen ilimdi bilevi, sen okuyan Kur'an'ın kıraatların bilevi, hadislerin bardığın bilevi, Kur'an'dı al mezgilde alımlar Kur'an menen bağlangan. Alımlar kim Kur'an'ды көбүрөөк жаттаган болсо, ошол bağlangan. Жанагы биздин Ханафи мазхабта имамчылыкка ким өтөт десе, биз илимди өтөт дейбиз го. Анан биз менен талашат. Жок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде акраухум, силердин жакшыраак окуганыңар деп айтылып атат. Демек, кыраат карылар өтөт, алымдардан мурда десе, Ханафи мазхабтагы алымдар Абу Ханифа жооп берет. Себеби сахабалардын мезгилиндеги Куранды жакшы окугандар илимдилер болгон. Умар ибн Хаттабтан риваят келет. Биз бир аятты үйрөндүкпү, жаттадыкпы, ошонун илимин, ошонун маанисин бардыгын билгенден кийин экинчи аятка өтөт болчу жаттаганга. Биз ошо дыр деп жаттабайт экен. Жаттап, анын фигин, акыйдасын билип туруп, анан кийинки аятка өткөн. Ошого ким көбүрөөк Куран жаттаган ошол илимдүү деп бааланган. Ошон үчүн силер имамдыкка өткөндө акраукум китабилла, Аллах Тааланын Куранын көбүрөөк окугандар имамчылыкка өткүлөө дегенди имам Абу Ханифа эмне деп шарттаган? Илимдүүңөр деген. Ошого ким бааланса, бул кандай Куран окуйт? Сен Абдулла ибн Мас'уддун окугандай окуйсуңбу деп Куран менен бааланган. Ошоңан жана Хаббаб келип туруп, "Ноолардын бардыгы сен Куран окугандай сенде илимдүүбү?" dedi. Ошондой dedi. "Жак каалайсың?" dedi. Ошол бирөө окуп берсин.
Sen tekşer dedi. Sebep sahabalarda da ilim var da. Bırak kandaydır kolun altı şakik tağıp aldırdı. Anan maqul ova okusun mağa degenden keyin Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Alqamat ibn Qays aytır oku Kur'an'dan dedi. Maryam suresini okudun deydi. Ha? İqra ya Alqama. Alqama okuyun dedi. Ondan keyin Alqama qara'tu 50 ayeten min surati Maryam. Maryam suresinden 50 ayet okuyup verdim dedi. Faqala Abdullah, gördün mü? Ben kanday okugamysam şonday okuyup eken. Ben öğretken bularga. Menden ilim bardığını algan. Degenden keyin tigi Habbab maqul bolup, dep kaldı. Degenden o kolunda altın şakekleri tasmayım dedi. Degenden keyin daroo altın şakek çeçip ırgıtı da ekinci meni bul nerse görбөйсүңөр dedi. Alımlar şu hadiste şarttap atıp aytат. Ошондон кийин Habbab ilim algаны kirdi. Murda mындай жасанып жүргөн неме экен да. Жакшы кийимдерди кийип, алтындар тагынып мындай болуп. Кийин şu сөздөн кийин алтындарын ыргытып, илимге, хадис окуганга Абдулла илимге кирип кеткен экен Habbab. Abdullah Mas'ud'un şakirtleri de ilimde olgun. Özünün ilimin şakirtlerini öğretken sahabalar gelip egzamin kılganda da şakirtleri tembele turgan derecede ilim algan. Alqama ibn Qays, Alqama az jogorda aytkandayle Alqama İbrahim Nakai'ye öğretti. İbrahim Nakai Muhammad ibn Abi Süleyman'a öğretti. Abu Hanife öğretti. Abu Hanife bizge öğretti. Oşo korkpogula Hanafi mazhabda dalil jok eкен. Hanafi mazhab sizler bidatçısınlar dese gülüp ele koy, keşirdi. Sen bilbey etasın sen. Biz nabaldı bilbey etasın sen. Okup etasın sen. Bizdin ilimiz Peygamberimiz bilen baylangan. 100%. Ali ibn Medini degen çoğun alim. Ali ibn Medini İmam Bukhari'nin ustazı olgan. Hadis iliminde en çoğun alim. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şunun aslında aytkan da men başka birölerin aslında özümde imday ilimsiz sezbeyim. Ali ibn Medini'nin aslında gana özümde ilimsiz sezim degen. Şu Ali ibn Medini ne dedi? Lem yekun min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahadun lehu ashabun yekuluna bi kavlihi fil fiqhi illa thalatha. Ali ibn Medini radıyallahu anh'unun mezgilinde muhaddislerinin mezgilinde dele fiqh bağlı olan eken aytıp koyuyor. Lem yekun min ashabı Peygamberimizin sahabaların arasında hiç kim yok öyle dedi. Yekuluna bi kavlihi. Sahabanın şakirtleri anın sözlerini aytkan fil fiqhi. Fiqhta dedi, hadiste degen yok. Hadis bu jönüne jattanıp koy turgan nerse. Biz yaşay turgan nerse. Kıyamatта suralına turgan ошол hadistin fiqhi ошол. Manisi, qaymağı. Ali ibn Abi Talib ne dedi? Ali ibn Medini ne dedi? Ahadun lehu ashabun yekuluna bi kavlihi fil fiqh illa thalatha. Özünün keyin sahabalardan şunday şakirtleri boldu, anın sözün fiqhin ellerine jetkizgen en çoğun sahabalar bu Abdullah ibn Mas'ud. Bunun şakirtinde şakirt yok. Zeyd ibn Thabit radıyallahu anh buldağı çoğun alim, şakirtleri köp. Bırak Abdullah ibn Mas'ud'una qaranda azırak. İbn Abbas radıyallahu anh Taif'te kabri. Biraz azırak. Bırak Abdullah ibn Mas'ud'un şakirti şundığında en köp bolğandı. Şonun için İmam Şafii rahmetullahi aleyhi'nin aytkan söz vardı. Leys bin Sa'd afqahu min Malik. İmam Malik bin Enes'ten Leys bin Sa'd fakihirek. Hadisті көрік жаттайды деп баланған емес ilgari. Fakihirek деп баланған. Жаттағанды жаттап қойшы мүмкін. Өткенде көзі әзіз бірі Саудияда полный hadis жаттап қойдыр. Maşallah, tayyip. Allah razı olsun. Bırak bizge düşündürüp fiqhin çıkarıp bergenderçi. Başka mesele. Oşonda ne deydi? Leys bin Sa'd
afqahu min Malik. Malik'e qaraganda faqihirek dedi. Ököten çoğ muhaddis. Faqihirek degen manisi emnede? Hadislerden öküm çıgaruuda, başka biröөлөргө жооп берүүдө, талаш тартышка точка коюуда, bir hadis экинчи хадиске каршы келип калса аны чечүүдө, аят менен хадисти бириктирип маани чыгарууда, анын айткан сөзү жами, бардык нерсени камтып, талашы жок кылып чыгара турган, же болбосо ага bir каршы келген хадистин жообун өзүнүн ордуна койгон, ошол факих. Leys bin Sa'd afqahu min Malik. Бирок Leys bin Sa'd'ın azıga чейин несі жок, маскабы жок. Себеби эмне десе, ооба Имам Маликтен факихирек болчу, бирок дейт анын шакирттери анын илимин жайылтпай коюшту дейт. Имам Шафии ушундай дейт. А Имам Маликтин шакирттери анын илимин сөзүн жазып, анан кийинкилери калтырып, алар кийинкилери калтырып китеп кылып отуруп, анан кийин илими сакталып калды. Ошон үчүн Ali ibn Medine aytат ба, yaquluna bi qawluhu fil fiqh. Fiqhtагы сөздөрүн жазып, жаттап, андан кийинкилерге өткөргөн сахабалардан şu үчөө бар, Абдулlah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, анан Ibn Abbas. Демек, пайгамбарыбыздын илими Абдулlah ibn Mas'ud менен Куфага келсе, Куфадан жанантип барып Абу Ханифага келсе, Абу Ханифадан Abu Yusuf Muhammed'ler alıp durup daroo kitapga жазды. Abu Hanifa'nın tiri mezgilinde. Zahiri rivayadan kitap bizge tөгülböy çaşılbay geldi. Oşol mezgilde жазылган kitap hazır bize geldi. Hiç özgörmöstön. Oşon üçün ne? Vasala ileyna bit tavatur dedi. Mutawatir jol menen geldi. Hiç kim özgörtkön jok. Abu Hanifa жазган ereje çoğu şakirtler bizge tolup boydun. Jetip geldi. Emki sabakta yemi Abdullah Mas'ud'u boldu. Köp makтай berbeyle. Andan kийинки сахаба болуп атабыз иншалла. Ошентип Куфадагы колубуздан келгенче алым сахабалардын өмүр баяндарын айтабыз. Эми ошо сахабалар барып айырда wireless иштебесе керек, а? Илим берген алар. Демек айырда Куфа эли илимди болгон, хадисте маалыматы болгон деген маани таянак чыгарабыз. Эмкиде иншалла Abdullah Mas'ud emez, andan başka sahabanın ömür bayanı tutuyoruz. Ne güzel Abdullah Mas'ud'un ömür bayanı okuyuversen, Siyar Alam Nubala deyen kitapta Abdullah Mas'ud'un ömür bayanı andagı maqtoolordu emi bir 6 ay sabak kılsak buladı. Jetişti emi. Akıllı var adamga bir söz, iki söz jetişti, üçü köptü kıladı dedi, ısık gelip. Bu demiş, şunçalık bolgondan keyin ana dağı Kufaga ilim jetken emez, dağı Kufaga hadis jetken emez, Abu Hanifa hadis bilgen emez degen neseni nesке to'xtatishimiz kerak. Va sallallohu taala xayra xalq Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. So'rovlarga javob beramiz inshaalloh. Qancha vaqtimiz bor ekan bizda? 8 minut vaqtimiz bor ekan, bismillah. So'rov bor bo'lsa aytingizlar, bismillah. Fatva degan narsa azırkı payda olgan bir жаңы maselege oşol mezgildegi alımlardan çıkargan çeçimler. Fatva көбүнчөсү жок маселеге жаңыдан чечим чыгарылган бул fatva деп аталат. Бирок азыркы мезгилде fatva эмне? Биз Ханафи мазхабтагы китептерден эле жеткизип беребиз. Ошо fatva муфти деп айтылып жүрөт да. Бар китептеги маалыматтарды элге жеткизип беребиз. Чыныгы fatva деген нерсе эч жерде жок маселеге кайсы бир мазхабта болсо ошол мазхабтын эрежелери менен чыгарып жооп берүү, аны муштахидин фил мазхаб деп айтылат. Малака фикия деген фикдагы бир даражага жеткен адамдар ошол суралынган маселеге жооп берет. Ал фитна деген нерсе проблема деген нерсе. Адамдардын арасында мындай коголаң салуу, ошону фитна деп өкөнү айырмасы. Дагы мисалы кол менен жараттым деп ашка ал Курандарда Али Имран сүрөсүндө эмне? Биз мындай аяттар түшүрдүк, алардын мухкаматтары бар, өкүм алына турган аяттар бар, анан муташабих аяттар бар дейт. Мындай сыртынан караганда сен түшүнө албаган, сага оорураак болгон аяттар бар.
Wa ukharu mutashabihat. Ana ошол сыртынан түшүнүүгө мындай адамдарга дагы айтылып кеткен, Аллахка айт сыфат берилген аяттар бар дейт. Кимдин жүрөгүндө оорусу бар болсо дейт, ошо муташабих аяттар дешип кетет дейт. Ошого биздин алымдарыбыз, ахлусунна алымдары эмне деген? Муташабих аяттарды мухкам менен түшүнөбүз дейт. Ошого сиздин эми Аллах Тааланын ят деген сыфат, истива маанилерин булар мындай суроо жооп менен айтылмай турган нерсе, ал илим менен айтылат, более оорураак, тереңирээк, адамдарды адаштырып салбастан, же бияктан Аллах Тааланын сыфатын жокко чыгарбай туруп, же болбосо Аллах Таалага адам махлуктарга окшотуп салбастан туруп түшүндүрүлүш керек. Ал нерселерди түшүнүүрдөн мурда илим алыныш керек. Илим алынбастан туруп аларды түшүнбөйт. Ошон үчүн алымдар айтат, мындай тонкий маселелерди карапайым адамдарга айтылмайт дейт. Вот кээ бир жамааттар бар, тонкий ошондой алымдар гана түшүнүп, алымдар чечмелей турган маселелерди карапайым адамдарга, сотко сатып аткандарга түшүндүрүп койгонушечи. Анан ошолор өзлөрү Курандан же болбосо арабчадан маалыматы жок, орусчадан жаттап алып, истива, ят, дагы башка саак деген маселелерди анан кийин элдин арасында талаштар чыгат. Аны алардын сүйлөгөнгө такыр укугу жок, акылы да жетпейт ага. Анын үчүн илим алыш керек. Бир деңгээлге чыккандан кийин анан ошол. Анан ошого адамдардын баары силер эмне жөнөкөй эле нерсени айта бересиңер, бизге акыйдадан айтпайсыңар. Акыйда деген нерсе аз эле нерсе. Акыйда Тахауияны бүтүндөй үммет ахлу сунна вал жамаат деп тааныган акыйда бар. Бул отурсаң бир мындай сардан дейт, мындай окусаң бир жарым саатта окуп коесуң. Сабак кылсаң 2 айда бүтөсүң. Бул акыйда бүттү ошо. Анан нар жакта талаш, тартыш, муташабих аяттарды бардын алымдарга ташта. Карапайым адамдарга сен эртең барганда, кыяматка барганда сен Аллах Тааланын ят деген сыфатын испат кылдыңбы же испат кылбадыңбы суралмайт. Сен Аллахтын жалгыздыгын билдиңби, периштелерге иман келтирдиңби, Куранды махлук дебедиңби, Аллах Таала эртең бейиште көрүлөт дедиңби? Ушу негизги нерселерди сурайт. Негизги нерселерди билгиле, илим алам десеңиз, анда убактыңызды бөлүңүз дагы, ошол атайын убакытты бөлүп ошол жака кириңиз. Ошол жака кирсеңиз, аякта атайын илим бар, атайын факультеттер бар. Ошол өмүрүңүздү кетиресиз, окуйсуз. Анан карапайым адамдарга аларга киришпегенде жакшы. Себеби карапайым адамдардын ари илими жок болгондон тез эле нары бери тайып кетет. Тез эле нары бери тайып кетет. Ошого мындай адамдардын акылы, илими көтөрүлө турган маселелерди айтабыз. Алардын алы жетпеген нерселерди аларга айтпаган жакшы болот. Ал деген нерсе эмнени жашырып атасыңар, эмне бир нерсе барбы дебегиле, просто илим деген ошондой. Азыр эле мен айтып келип туруп эле сага жүрөктү операция кылганда, медик катарычы, жүрөктү операция кылып атканда, кээде жүрөктү операция кылып, мынтип кыркып алып, бияка коюп коебуз, анан өзү иштеп турат жүрөк. Анан бияна операция кылып, кайра жүрөктү ордуна коебуз десең, миң токтоп калат сен. Мен ошондо өлөм кичине убакытка деп. Аппарат менен жүрөгүң иштетип койду бияка. Анан биякта операция кылып туруп, кайра жүрөгүң алып келип туруп, кан тамыры менен кайра улайт. Аны уккан адам, ушундай болуп, анда өл. Ошондой болбош керек. Мынтип, биз моргто барганда секин кыркып туруп, ичеге-пичегелерин алып коебуз. Кийин аны биз иштетебиз, дейсиң. Анча медицинада окуп барсаң, ага сага жөнөкөй нерсе болот. Карапайым адамдар ошолордун баарын айтып отурсак, проблема болот. Ошон үчүн тонкий илимий маселелерди алар атайын орундарда окулунат. Жалпы илимди ушундай мечиттерде алынат. Аллахым ыраазы болсун. Барбы дагы суроо? Түш маселесин кандай болот? Аз бермет. Азыр эми ошо мен азыр чала була угуп калдым, муфтияттан ага фатва берет. Чуак ажынын фатвасы менен жүрөбүз. Шейх Тахир Усманов берген, ошо менен. Ал фатваны кайтарамызбы? Ким? Жок. Эмне кайтарат аны? Шарттары туура келсе, мага окшош дейсиң, бир нерсени айтып кайра кайта бер. Кайтпайт да. Менин пикиримде болот. Билбейм, муфтиятта кандай фатва берилген. Менин пикиримде болот. Себеби менин пикиримде эмес. Чуак ажынын фатвасына карманам да. Чуак ажыны туура эмес десеңер келгиле.
Şu tuş meselesine mümkün bolsa göңүл burbayla koş gerek da. Ova Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan nersesi var. Tuş bul mындай başarat bir sүйүнчүлөрдү берет. Ал кимдерге? Salih insanların tüştörü. Azı tuş her kандай bolot. Жөн bugün ойлонгон нерсең түшүңө кирет. Allah Taala'dan tuş kiret, anan şeytan ap kiret sana. Biz kaysı tuş kayaktan gelgen ayırmala bilbey kaldık azırчы. Себеби кечки көргөнүбүз арам болсо, чыга чыксаң арам, жеп аткан тамактарыбыздын 90% күмөн, коркуу, ошондой мезгилде адамдарга кандай түш кирет билбейм. Ошого азыркы мезгилде түш менен эгерде түшкө көңүл бурулуп, түштөр жорулат, анан түштө мындай болот десек, адамдар жинди болуп калгандачы. Bir түштү көрүп алаттагандан кийин тууган өлүп калган болсо, өлдү, инсульт болуп калат. Ошого түштөргө көңүл бурбай, жакшы түш болсо, жакшы жака жоруп коюш керек өзүбүздө. Болду. Бирок айтпаш керек, болду. Ошол айтылат деге түш айтылынса, эмнеге түш жорулганга чейин мындай болуп турат дейт да. Бир нерсеге жорудуңбу сырас? Жанагы Юсуф алейхиссаламды айтат го, бирөө келип туруп мен түшүмү жоруп бердим, мен башыман немелер жеп атыпты деп жөнүн айтканда жоруп коет. Анда сен өлөт экенсиң, сени өлтүрүп куштар меңен жейт экен дегендей маанida айткандар, жок өлөт. Ошон үчүн түштөрдү ар кимге айтпаш керек. Айтсаң жаман жакка жоруп койсо, ошо болуп калуу мүмкүнчүлүгү. Ошон үчүн түштү эмне угуп эле я Рабби сонун экен деп жакшылыкка жоруп коюш керек. Түш ушундай да, жаман нерсени көрсөң жакшылыкка, өлүп калган болсоң өмүр узун болот экен дейсиң. Жылан көрүп калсаң коркунучтуу, бай болот экен деп ушинтип жакшылыкка жоруп кое берет, Acığı varıptın dese anı tüzden tüz aytasın. Maşallah barat ekesin der. Barbayt ekesin der. Teskerisini aytpayız. Jakşı nerselerde tüzden tüz yoruyoruz. Jaman nerselerde teskerisini. Sebebi emnige jorusun da. Sebebi tüzden tüz mani vermeydi de. Şunun için jakşı jaka jorgan jakşı bolot Allah. Өткөн адамдар түшүнүп кире берсе. Болуп турганда siz de эстеп ататкан Кур'ан окуп дуа кылып коюңуз болду. Boldu. Az-azdan edip o kişi. Hem konu duasını bir saatte jattap koysa bolot inşallah. Aga şeyimne astagfirullah astagfirullah dep aytıp tursa bolot. Je bolsa Allahumma dese dele şo vacipten kutulat. Sebebi vitr vacipte okuş mı vacip. Assalamu alaikum ustaz. Malaika dep kimderde aytılat? Jana ошондой эле enbiya dep kimderde aytılat dedi. Bu жаңы ilim alıp başlayan jigit okşoyt. Al malaikada bu periştelerde aytılınat, enbiyada peygamberlerde aytılınat. Assalamu alaikum. Jumuşta namaz okusa bolup, egerde powar bolup iştesen kiygen forman kir bolup kalsa dele dedi. Emi al-badlade jaman kiyimler menen namaz okugan jakşı emes negisi. Biroq zarçılık bolup kala turgan bolsa jana uy remont kılıp atkanda, je maşina remont kılıp atkanda, biroq taza эле najas emes. Okusa bolot, biroq hem çeçip okugan jakşı. Мүмкүнчүлүк болбосо ошойдон окуйт. Таза эле болсо окуса боло берет, Анан повар болуп атканда мүмкүн тамактар тийип калса мындай жаман көрүнгөн менен таза эле болушу мүмкүн. Assalamu alaikum ustaz. Riba боюнча түшүндүрпөс. Riba деген сүткорлук. Бирөөгө карызга акча бересиң, үстүнө кошуп бер десең, мына ошол сүткорлук. Бул арам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Аллах Таала согуш жарыялаган эң жаман Аллах Таала тыйган, пайгамбар тыйган амал. Сүткорлук. Assalamu alaikum. Mojoy ustaz, kandaysiz? Mende mындай суроо бар. Boydokmun, ali üylöne elek balamın. Ança жылдан beri üylöne albay жүрөм. Ança жылдан beri. Oşta okşaydı. Beri üylöne albay жүрөm. Boydok жүрүp күнөөгө батпайын. Kүйөөдөн чыккан келинге болса da üylönүп алганым туурабы dedi. Эгерде ошондой коркунуч болуп атса, кандай болсо да üylөнүш керек, Анан дагы запастар бар иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле üylөнгөндө gelинге üylөнгөн, биринчисинде. Assalamu alaikum. Tameki daratı buzabı je buzbay Allah. Şunu koygulaçı. Şunu ayta verip je. Ustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sura bir tuğandarыбыз azan mezgiline turup alışat. Farz namazdan keyin sünnet namazına turganыбызды oturup alışat. Emnege deydi. Sebebi bizim sistemada emas, Hanefi mazhabından başka düşününgündeki adamlar. Anan azandı bolup atkanda turup tursun degen nerse jok. Keyik adamlar görüp kalsa azan bolup atsa beyde turup turat da. Anın düşünüğü kayaka ketip tutat. Sebebi al girgenden keyin tahiyatul mescid okuş gerek. Okuyayım da niyet kılıp da.
Al ошо туугандардын пикиринде отуруп калса тахият масжид чыгып кетет. Анан тахият масжидти окуй берейин десе азанга жооп бериш важип болуп атат. Ошого эмне болот десе мынтип туруп калып атат, мындай болупчу. Биздин Ханафи мазхабта витр тахиятул масжид бир күндө бир жолу окусаң жетиштүү болот. Эгерде келсең сүннөт окуп кетсең деле тахиятул масжид ошондон өтө берет. Парызга кирип кетсең деле тахият масжид ошондон өтө берет. Bir günde bir yol okuyup koysan boldu. 5 mal jönüne girip çıkıp veresin. Anan oturup alıp durup kayra turup okusan da bolot. An men moynundan sakıt bolup kalbayt. Azanды oturup ele okuyarish kerak. Anan keyin bütköndөн keyin dua kılıp kayra turup tahiyat masjidde okusa bolot. Hem alarda ошондой түшүнүк бар экен, hem ошону деп турушат. Anan ne? Anan sünnet namazına turganыбызda oturup alышат эмне dedi. Себеби biz farzdan keyin daroo sünnet окуган турабыз да. Qaysi bir namaz, al namazdan keyin sünnet bola turgan bolsa, sünnet daroo turup sünnet okuş kerak. Qaysi bir namaz, anın arkasından sünnet jok bolsa zikir kılış kerak. Anan alar janagı zikir kılış kerak degen sünnet hadiste alat dagana zikir kılış kerak farzın arkasından deydi. Al farzın arkasından zikir kılış kerak degen sünnet, al farzın arkasından sünnet jok namazga aytılgan. Anan dagı zikir kılуу namazdan keyin bul sünnet amal. Alemi janagı namazdan keyinki sünnetlerdi okuu bu sünnet-i muakkade bekemdelgen sünnet. Egerde senin pikirinde ökö birbirine karşı gelip kalsa kimisini aldın koyuyorsun. Bir kempir gelip kaldı, çal gelip kaldı. Törgö kimde oturuzasın degen maselede olup kalsa kimde oturuzasın aksakalda ötkürösün de. Oşonda öyle eger senin pikirinde ökö gelip kaldı. Biri sünnet-i muakkade bekemdelgen sünnet. Tasbih kılasın mı? Je sünnet okuş gerek. Ökönün teң dalil var. Sünnet muakkada muqaddam kılınat da. Birinci oşol okunat. Oşon üçün ötkönкү sabagыбызda aytkanбыз. Qaysı bir farz namazdan sünnet bara oturgan bolsa, sünnet daroo sünnet okuş gerek. Qaysı bir farz namazdan sünnet jok bolsa zikir kılış gerek. A zikirdi sünnetten keyin деле витр важыптан кийин кылсаң да болот. Zikir дуа бул. Sen ibadat менен алек болуп атасың. Кээбиктер айтат да, farzdan кийин деп атат. Farzdan keyin kılış керек, ошондо дуа кабыл болот дейт. Sen farzdan keyin sünnet окуп атасың. Sünnetten keyin витр важып окуп атасың. Ibadat менен алек болуп атасың. Senin turgan turpatың konцерт угуп атсаң, же музыка угуп атсаң, анда ibadat менен алек болуп атасың. Андан кийин дуа кылсаң деле ошо farzdan кийинки дуа кылганы соо алынат. Биздин Ханафи мазхабында. Аларда кандай? Экинчи суроо, Ханафи мазхабында ибадат кылгандан кийин дуа кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ибадаттын маңызы дуа десе, алар кайсы мезгилде өзүнүн муктаждыгын кантип сурашат дейт. Любой мезгилде сурай бер. Болгону парыздан кийинки кылынган дуалар эмне болот? Кабыл болот. Ал парыздан кийин сүннөт витр важды окусаң, дуаң кабыл болбой калат деген маселе жок. Ал дегенде десе жамаатка кел парыздан кийин дуа кыл деген сөз. Же болсо парыздан кийин өзүңүн сурооңду кыл. Сүннөттөн кийинби, витрден кийинби айырмасы жок. Кылса дуа кылсаң болду. Ана дагы бир маселени айтып жүрүшөт. Адам сажда кылган мезгилде Аллахтага эң жакын болот. Ошону качан кылабыз десе, аны витр важыпта кылбайсың, фарызда кылбайсың, аны эмнеде кыласың? Сүннөттө, нафилдерде, тахажжудда кыласың аны. Тахажжудда сурап атабыз да. Ал эми парыздарда бизге мурас болуп пайгамбарыбыздан сахабаларга үйрөтүлүп келинген дуа Субхана раббиял ала, Субхана раббил азим. Башкасын айтпайсың. Ал эми хадистерде Раббана ва лакал хамдан касиран таййибан мубаракан фи бул нафилдерде айтылат, бул тахажжудда айтылат. Ал эми мурас болуп парыз кандай болгон десе ошо азыр биз окуган Ханафи мазхабы ошо. Сами Аллаху лиман хамида Раббана ва лакал хамд. Жавазда Раббана лакал хамд. Эки риваят тең бар. Ruku varan Subhana Rabbiyal Azim. 3 yol en azı. Göğünde çek yok. Sajda varan Subhana Rabbiyal Ala. Sajda iki sajdanın ortasında hiç kadar dua kılınmaydı. Allahümme gfirli de aytıyor. Nafilde kılınarsın. Sebebi Kufaga gelgen sahabalar peygamberin namazı kanday bolup degende şu Hanefi mazhabı kanday ошондо үйрөтүп берген. Ошондон оңуран биз айтабыз, мурас болуп, коомдон коомго келген намаз биз şu Hanefi mazhabının namazı. Başka hadisler al-nafillerde kılıyoruz. Şunda biz hadislerin bardığına amal kıldık. Ana peygamberimizden parızdağı okuganın parızdağı okuduk. Nafilleri okuduk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun.